Mu gihugu cya Guinea imyigaragambyo imaze iminsi ibiri y'abadashyigikiye ko Perezida Alpha Condé aguma ku butegetsi imaze guhitana abantu benshi barimo abasivili n'umupolisi. Polisi mu gihugu cya Nigeria yashoboye kubohora abasore barenga 300 bari barafungiwe mu ishuri ry'Ikorowani nyuma yo guhohoterwa n'abarimu babo no gukorerwa ibyamfura mbi. Ibihumbi by'aborozi gakondo mu majyepfo y'igihugu cya Angola baravuga ko batagishobora gutunga imiryango yabo kuva aho leta ibamburiye inzuri bari basanganywe ikaziha aborora mu buryo bwa kijyambere. Mu gihugu cya Kenya kuri wa gatatu nibwo bagombaga gutaha station nshya ya gari ya moshi mu mujyi wa Naivasha, biri mu mushinga wo guhuza umujyi wa Nairobi na Malaba uri ku mupaka n'igihugu cya Uganda. Naho muri Libya, Minisitiri w'Intebe wa leta y'agateganyo ikorera mu burasirazuba bw'igihugu Abdallah Al-Thani yemeje ko umutwe w'abadepite w'inteko ishinga amategeko utakemera guverinoma yemewe n'amahanga ikorera mu mujyi wa Tripoli.